Okey guys. Lubang second last, lubang nombor 8 guys. Indeks 9 par 5 guys, 492. Nampak macam jauh lubang ni. Belok ke kanan guys, sebelah kanan ada penalty area, red stick. Jadi kita nak main fairway sebelah kiri guys. Kita nak dapat pukul dengan baik. Driving second last guys. Alright, mana-mana satu saya aim pokok yang cemetot di depan tu Alright, one good shot. Okay, filter. Okay guys, second shot saya sebelah kanan depan ada water hazard. Jadi fairway saya tag rimbunan pokok yang sebelah kiri sana tu ada bunker So jauh lagi ni, lebih kurang 260 lagi ni. Tolak saja bola ke fairway yang penting. Standing kita slope ke bawah sikit Jadi hati-hati sebab bola kembang ke kanan. Good solid. Manis tu. Tak berapa solid tapi bolehlah selamat di atas fairway. Alright. Okay guys, third shot lebih kurang tinggal 80 saja. Dia pukul 56 full swing tapi ground agak becak sikit Saya pijak dia berai musim monsoon kan. Jadi mesti kena bola kontak solid Tak kena memang jangan. Great, one good shot. Full swing off 56 degree guys. One good solid. Good one. Pin high please. Tu dia, pin high please. Tepi pin. Alright. Okay guys, keadaan green. Sana fairway. Nampak gunung Santubong sana. Okay, saya ada daripada sana tu ada hazard. So kita mencari birdie guys untuk satu putt for birdie. Boleh tak saya dapatkan birdie di lubang ini? Kita try Okay, birdie putt saya jauh lagi lah. Tapi down slope lah. Bukan penang lah. Pada down slope. So saya rasa dia ada macam lebih kurang straight juga. Lebih kurang 10 kaki. Mana sana mungkin dia ke sana lah. Saya ambil straight sajalah ke pin. Kita tengok. Kalau nak pin ke sana lah saya rasa Cuba lah. Itulah dia. Tetap biasa putt ke sini Kapan dia boleh dulu. Sahut cabaran. Alright. Good putt. Manis-manis satu. Tak. Aduh, tak berdiri. Line dia lebih kurang straight Memang tak macam tak berapa drop lah guys. Okay, pas saja guys. Itu dia. Manis-manis